Yes, ibihe byiza rwose kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavuga ati reka makuru nge nyasanga aha. Ni kuri KTV News, kinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe. Kikugeza amakuru kwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa. Nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe ntayindi mpamba bamusesekanyaho. Uretse amakuru nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge ntayindi mpamba tubasesekanyaho. Impamvu nuko nari ingenyine muri amakuru nibiza kunkundira ndakira umutana muherugari dufatanye tubwira uko byifasha hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo ndetse no mu karere birumvikana. Amakuru arakomeye cyane ndibanda mu by'ukuri ku makuru ari kuvugwa nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Felix Antoine Tshiseke wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hariya i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ndabwira ibitaravuzwe ku ruzinduko rwa Tshiseke muri kiriya gihugu kiyobowe n'umunywanyi we inshuti magara, dore ko bombi babaye hagati ku nkubirane bijyanye nuko ntako Ramaphosa atagize ngo afashe Tshiseke kurwanya imitwe ya 23 binyuze mu kumwoherereza ingabo hariya mu butumwa bwa SADC, ariko kandi n'izindi zoherejwe ariko mu buryo bwumvikanyweho hagati y'abaperezida b'ibihugu byombi. Ubwo rero ndagira ngo mbwire ibitaravuzwe nyuma y'uko Perezida Tshiseke aherutse hariya muri Afurika y'Epfo. Hanyuma babwire n'itaha by'izi ngabo za SANDF zatangiye gutaha n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni buce bya Rubumbashi ndetse n'ahandi hatandukanye. Turakomoza kuri byinshi bigezweho rero biri kuvugwa mu by'ukuri. Hari umunyamakuru w'Umubirigi ushinja u Rwanda kumukumira ku butaka bwarwo. Ninde bimeze bite yakumiriwe ryari? Aya ni amakuru tuje tukagarukaho tukayafa imuzi n'umuzingo. Ndababwira amakuru aturuka mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Abazalendo barashaka guhambiriza cyangwa se kwirukana undi mwofisiye mukuru wa FARDC. Turabikomozaho hanyuma babwire ko umubare w'abasirikare bakomeye cyane w'igisirikare cy'u Burundi FDNB bo ku mapeti yo hejuru kabisa ukomeje kwiyongera n'abakomeje kugenda batoroka. Urutonde rukomeje kugenda rusohoka uko bwije nuko bukeye. Turahanga tubabwire ibyo ari byo. Hanyuma rero ndanababwira intabaza y'abanyamulenge kuba washimuswe n'igisirikare cya Congo FARDC. Turababwira rero byinshi biri kugenda bigarukwaho muri aka karere. Ndababwira ibijyanye n'amasezerano u Rwanda na Azerbaijan byagiranye, n'amasezerano agera kuri 5 agiye kuba anoherezwa vuba. Hanyuma rero ndakomoza ku makuru ari guturuka muri teritwari ya Walikale, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa inkuru ikomeye cyane y'urupfu rw'abaturage ngo biciye mu mashyamba yitwa Chanjikiro. Niba mbivuze neza kabisa hari muri Walikale ni Chanjikiro. Haravugwa abasivile bagera kuri 25 biciwe muri iri shyamba. Ibi nabyo turaje tubive imuzi n'umuzingo muri rusange. Abandi basivile benshi hariya Ibeni bishwe bikomeye n'umutwe wa ADF, n'umutwe ugendera ku matwara ya Kisla urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni ADF maze iminsi iri koroza hirya no hino mu karere. Amakuru twagiye tubabwira nuko yagiye yica benshi muri Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibaze ko byageze naho Papa Leo wa 14 abyamagana avuga ati namahano namarorerwa. Turaje tubive imuzi n'umuzingo rero muri amakuru. Turarebera hamwe amakuru ari kuvugwa hirya mu karere. Birumvikana muri Sudan ndabwira iki gitero abaturage barenga 70 baguyemo. Ni igitero cya Rapid Support Force cyagabwe muri El Fasher. Turabivimuzi. Hanyuma rero turaranyukira hakurya y'inyanja ngari. Babwire ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gutegeka iraswa ry'ubwato bwaturutse muri Venezuela. Turabigarukaho. Hanyuma ndabwira iby'ibitero byangije bikomeye igihugu cya Ukraine kabisa. N'ibitero by'ingabo z'Uburusiya bya drone y'igisirikare cy'Uburusiya byagabwe hariya muri Ukraine. Ese ni mu buhe mujyi? Ndabona rwose wabaye umuyonga. Ibi nabyo turaje tubife mu zindi muzingo. Turanakomeza ku bitero by'ikoranabuhanga byatumye ingendo zimwe zihagarara i Burayi. Aya ni amakuru tuza kuba tugarukaho muri rusange muri aka kanya. We gusa untege amatwi. Ni mu gihe kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyamahanga bafite ubumenyi bwihariye bazajya bishyura atari make. Aya makuru turaje tuyaje muzi ni muzingo gatanu ku kandi. Nongeye kuba ikaze, reka kandi mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe
ni subscribe cyangwa sabone ni kuri KTV News n'ahandi. Ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0788432207 uratwandikira tugushyire muri groupe ya WhatsApp haratuvugisha uduhe ibitekerezo birumvikana ndetse n'inyunganizi n'inkunga muhawe ikaze. Ari nako kandi nshaka kugenera ubutumwa bwiza cyane abashaka kwamamaza kuri KTV News. Uyu muryango mugari warenga 200 hafi na 60 twakubise ibiciro ishoka twakubise ishoka ibiciro mwemereye kuza mutugana tukabamariza tukabatangariza cyangwa se tugatangariza abo tuyise bose ibikorwa byanyu birumvikana kuko inyungu zanyu ni ibyishimo byacu ishema ryacu. Hanyuma rero reka duhere muri warikare babwira iby'ibitero byahitanye abasivili bagera kuri 25 ariko ibintu byabaye kwa gatanu. Inkomoko rero y'ibitero nkuko bivugwa hangaha amasoko menshi aturuka hariya muri warikare avuga ko abasivili bapfuye bazize ibisasu byagabwe ngo ni ibisasu byatewe mu ishyamba rya Canjikiro bigabwe n'abazalendo ni mu midugudu ya Kisimba cyangwa se grupamo ya Kisimba. Ahangaha ariko kandi na gace karimo abarwanyi ba M23 ni muri teritwari ya warikare. Aba bishwe n'abaturage ba Canjikiro mu mudugudu wa Banamulema bari bahungiye mu mashyamba kuva muri Kamena ubwo umudugudu wabo watwikwaga n'abazalendo. Hanyuma rero ayo makuru akomeza yemejwe n'abaturuka hariya n'inzego za gisivili aravuga ko nubwo baravuga ko rwose ngo bigoye cyane kumenya niba ari abaturage 25 gusa kuko ngo hari indi mibare ishobora kuza kwiyongera. Hanyuma bikavugwa ko nkuko bitangazwa na Lavi Changwi n'umwanditsi wa hariya bise ngo ni umwanditsi nshingwabikorwa muze kumwira niba ambivuze neza w'umudugudu wa Kisimba w'iguruma ya Kisimba abishije aravuga ati abacitse ku icumu ry'icyo gitero bakoze umuhango wo gushyingura ababo kuri wa gatandatu tariki 20 Nzeri 2025. Uyu Lavi Changwi yasabye inzego za gisirikare gufata no kubohora uduce twigaruwe n'inyeshyamba za M23 ngo kubera ko biri kugira ingaruka ku baturage muri rusange. Ngo ibitero bya wazalendo biri kugabwa muri ibi bice bigamije M23 ariko birasiga bihitanye abaturage batagira ingano muri biriya bice. Abapfuye rero haratangazwa 25 baguye muri ishyamba rya Canjikiro ubwo abahazi barahazi. Hanyuma indi nkuru twakomoza mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo muri aka kanya nubwo tugiye gutambagira mu bice bitandukanye na Uvira hose tunyarukirayo. Reka mbanze mbabwire iby'ibitero bya ADF hariya muri Beni kabisa byahitanye abantu bagera kuri 11. Abasivile 11 bapfuye mu gitero gishya cyahitanye ubuzima bw'abaturage cyitirwa abarwanyi ba Allied Democratic Force mu gace ka Beni Mbau ni muri Beni n'intara Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi rero bagabye ibitero kwa kane bagamije cyane abasivile n'abahinzi mu duce twa Sambu na Wesa nkuko bitangazwa na Darumasi Nzingene wo muri societe civile yaho ngaho. Sabu umwanzi yisha abantu 7 imirambo y'aba bishwe yakuweyo kuwa gatanu n'urubyiruko rufatanyije n'ingabo za Congo. Hari kandi indi mirambo 4 yasigaye ahitwa ngo ni Iwesa. Mbere y'icyo gitero aba barwanyi bari babanje gutera imbutaba aho biciye umusivili umwe banatwika ikigo nderabuzima cyahangaha. Nibyo yatangarije Actualité.cd. Rero hanyuma ngo nubwo ibikorwa by'ubwicanyi byabereye ahantu hafi y'aho abarwanyi ba wazalendo bari, inzego za politike n'ubuyobozi bw'akarere ntiziragira icyo zibivugaho. Societe civile iyo yasabye ko ingabo zisanzwe za leta zakaza amarondo mu duce duherereye hafi aho kugira ngo hatangire indi mikoro cyangwa se ibindi bikorwa by'iterabwoba. Imikoro y'iterabwoba ikomeza
kubangamira ako karere. Hanyuma ni mu gihe akarere ka Beni gakomeje kuzazwa n'umutekano muke, ubwicanyi bwibasira abasivile burakomeje kwiyongera rwose nyuma y'ibitero by'inyeshyamba byabereye iyo yica Mbao centre ndetse n'ahandi hafi aho. Abaturage baguye mu bwoba bwinshi mu buryo benshi bahunze bajya mu bindi bice batinya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabakorerwa. Imibereho rero ngo igenda inagira ingaruka mbi kandi mu by'ukuri mbi cyane nk'uko bigaragara aha ngaha, ikagira ingaruka zikomeye ku bukungu bushingiye ku buhinzi, kuko abaturage batakibasha kugera mu mirima yabo ngo bihingire imyaka yabo, kuko ariyo ibatunze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urumva ko biteye agahinda cyane mu by'ukuri. Hanyuma rero yitwa Perezida Felix Antoine Tshiseke, ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Felix Tshiseke Chilombo i Pretoria, rwasobanuwe nk'urugamije kuganira ku mutekano n'ubufatanye, ngo haba hihishe inyuma ibindi bikorwa bya diplomasi byo ku rwego rwo hejuru, aho amakuru atugeraho dukesha mediacongo.net avuga ko Perezida wa Repubulika ya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaba yatangiye gukorera inyuma y'amarido ku kongera kwegeranya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila Kabange. Iyi gahunda rero ndetse ngo ishobora no gusobanura isubikwa ritunguranye ry'isomwa ry'urubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Congo imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Urugendo rwa Perezida Tshisekedi muri Afurika y'Epfo rwateje impuha nyinshi birenze ibisobanuro byatanzwe ku ruzinduko rwafatwaga nk'ubusanzwe rwo gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Amakuru atarashyizwe ahagaragara ariko yaturutse kuri umwe mu bazi y'urugendo rwa Tshisekedi utarifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite. Avuga ko inama imbonankubone yashobokaga hagati ya Felix Tshisekedi n'uwamubanjirije ariwe Joseph Kabila Kabange ngo yaba yariyo ntandaro y'uru rugendo. Umuhuro w'ibanga wateguwe na Perezida wa Afurika y'Epfo ariwe Cyril Ramaphosa. Ubutumire bwa Ramaphosa ntabwo bwari impanuka, bwaje mu gihe hakomeje umwuka mubi muri politiki ya Congo, aho impande zombi zihanganye zikomeje kwitazanya. Uruhare rwa Afurika y'Epfo nk'umuhuza ntabwo ari rushyashya. Uwahoze ari Perezida Thabo Mbeki bivugwa ko yegereye cyane Ramaphosa, nawe ngo yaba yaragize uruhare muri iki gikorwa, ibishimangira igikorwa cyo kunga impande zombi cyo mu rwego rwo hejuru. Iyi nkuru ivuga kandi ko ubutumire nanone atari impanuka nyuma y'uko Kinshasa yanze ubutumire bwa Mbeki mu nama y'amahoro iherutse kubera muri Afurika y'Epfo, yari yatumiwemo na Joseph Kabila Kabange ndetse na AFC 23. Ibi rero birerekana kwegera abo bireba mu buryo butaziguye kandi butandukanye cyane na protokole zisanzwe. Amayobera rero arushijeho kongerwa kandi n'andi makuru akomeye cyane. Isubikwa ritunguranye ry'urubanza rwa Joseph Kabila Kabange rwaciwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Congo, abikurikiranira hafi bavuga ko ari ikimenyetso gikomeye. Uku gusubikwa kw'isomwa ry'urubanza gushobora kuba ari kondisiyo cyangwa se byibura ikimenyetso cyo guturisha kugira ngo bizorohereze ibiganiro. Niba iyi nama hagati ya Tshisekedi na Kabila yarabaye koko, ngo zaba ari impinduka zikomeye muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inyuma ya kamera n'amatangazo yemewe bivuga ko hari indi diplomasi ihishe iri mu kazi ko kuzana amahoro n'ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hasigaye kumenya gusa niba iyi mihate izera imbuto. Turahanga tuzabwire buri kimwe kiri kuvugwa amaginga ya. Hanyuma indi nkuru tugiye kuba dukomozaho muri rusange muri aya makuru, ndaje mubwiye ko byamaze kumenyekana ko hari abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bice bya Lubumbashi, hariya za Kisangani, abandi bakaba babarizwaga hariya i Kinshasa. Bivuga ko rwose ngo batangiye gutaha kuva tariki 14 Nzeri 2025 ko bitangazwa n'abafite amakuru cyangwa se n'abafite aho bahuriye n'amakuru y'ingendo z'indege. Avuga ko rwose ngo umwenda Tshisekedi yabereyemo Ramaphosa ari watumye habaho gucyura izi ngabo zitadeployizwe ku mirongo y'urugamba ngo zihangane n'umutwe wa M23, dore ko aricyo zari zaje gukorera mu ngata izari zazibanjirije ariko zari mu butumwa bwa Sadeke buzwi nka Sami DRC. Ndaje njinjiremo ariko reka mbanze mubwire uyu munyamakuru w'umubirigi
uri gushinja u Rwanda kumukumira ku butaka bwarwo nk'uko abitangaza. Yitwa Stegen Vakruise ukorera televiziyo ya VRT yiwabo mu Bubiligi arashinja u Rwanda kumwima uruhushya rwo kuruzamo kugira ngo akurikirane shampiyona y'isi y'umukino w'amagare rwitegura kwakira. Uyu munyamakuru avuga ko kuwa kane w'icyumweru aribwo yagombaga kuza mu Rwanda yo kwemererwa kuza gukurikiranira hafi iri rushanwa ry'amagare na Minisiteri ya Siporo biciye mu muhuza wo mu mpuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi UCI. Yabwiye ibinyamakuru by'iwabo ati guverinoma y'u Rwanda yabujije sosiyete y'indege yagombaga kuntwara kutanyemerera kwinjira mu ndege. Uyu Stegen Vakruise avuga ko u Rwanda ngo rutigeze rumuha ibisobanuro ku cyatumye rumukumira ku butaka bwarwo, gusa avuga ko kiriya cyemezo gishobora kuba gishingiye ku nkuru yagiye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo biravuga ko cyatangiye gucyura abasirikare cyari cyaroheje muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma y'uko abo cyari gifite mu mujyi wa Goma bari bamaze gutsindirwa mu mirwano yasize umutwe wa M23 ufashe uriya mujyi. Ngayo nguko rero, hanyuma muri Gashyantare uyu mwaka nibwo havuzwe amakuru y'uko SANDF iri kohereza mu mujyi wa Lubumbashi abasirikare b'inyongera bagombaga kujya gucungura abari baragotewe mu mujyi wa Goma ndetse na Mubambiro. Mwabantu mwe mujye mwibuka amakuru tugenda tubatangariza. Muribuka ingabo twabwiye zinjiriye mu gihugu cy'u Burundi zazanywe na helicopter zikabasukariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Murabyibuka? Muze kumva iby'aba basirikare batashye, muze kumbaza aho bihuriye. Noneho muri uko kwezi ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byasubiyemo umuvugizi w'ishyaka Democratic Alliance hariya muri Afurika y'Epfo avuga ko iri ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko SANDF yohereje i Lubumbashi abasirikare bari hagati ya 700 ndetse na 800 mu buryo bw'ibanga. Ni personal agreements hagati ya Perezida Cyril Ramaphosa ndetse na Perezida w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshiseke. Ahangaha ntabwo bari baje mutumwa bwa Sadeke, bari barimo hariyo bagenzi babo bari bamaze gutaha, deja bamaze kwamburwa ibice hariya mu burasirazuba bwa Congo. Aba basirikare icyakora ntibigeze bajya mu mirwano kuko habayeho kubanza kubazigama ngo harebwe situation imezite, kuko ngo baje ari inyongera cyangwa se ari umusada baje gutanga nyuma yuko bagenzi babo bari bagotewe mu bigo bya Mubambiro ndetse na hari Igoma. Noneho ngo ntibigeze bajya mu mirwano ahanini bitewe nuko bagenzi babo bari baraheze Igoma mu mezi yari yatambutse, bashoboye gutahana n'ibikoresho byabo nyuma yo guhabwa inzira n'u Rwanda. Bikavuga ko abangabo ngo bari guteza ikitwa commotion hariya, bakaba bava i Lubumbashi bakajya mu bice bikigenzurwa na coalition, bagashaka uburyo bagaba ibitero kuri M23. Niko niyo misiyo y'aba bahungu, niyo misiyo ngo bari bajemo ngo yo kubohoza bene wabo. Amakuru yerekeye ingendo z'indege yerekana ko kuva ku itariki 14 Nzeri 2025 indege ebyiri zirimo iyo mu bwoko bwa Boeing 737 ILO-76 ni Boeing 737 ndetse na ILO-76 bigaragara ko ari za SANDF. Izi ndege amakuru yerekeye ingendo z'indege aragaragaza ko izi ndege niz'igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF. Izi ngo zakoreshejwe inshuro nyinshi mu gutwara abasirikare zibavana i Lubumbashi zibajyana i Pretoria muri Afurika y'Epfo nyuma yo kubanza guca i Kinshasa. Noneho Mail and Guardian dukesha iyi nkuru, ni ibinyamakuru bikomeye cyane, iravuga ko ngo ubwo babazaga umuvugizi wa SANDF yitwa Admiral Prince Chabalala ngo ntabwo yigeze abasubiza, yabariye sinarabihorera. Noneho SANDF biravuga ko yamaze gucyura bari abasirikare mu gihe hari umwuka mubi hagati yayo n'ihuro ribarizwamo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ni umwuka mubi bavuga ko ngo ushingiye kuko abasirikare bari boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'uduhimbaza musiki yabo. Murabizi ko ejo twabwiye ibyo bimwe mu byo Tshiseke yapfuye
na Ramaphosa Cyril Ramaphosa Afurika y'Epfo tubabwira ko ari kijyanye n'umushahara w'aba basirikare bari barohejwe mu butumwa bwa Tshiseke ndetse n'aba baje ari umurenge. Bikavuga ko rero ejo bundi uruzinduko rwa Tshiseke muri Afurika y'Epfo rwari rugamije kuganira ku bijyanye n'uburyo habaho kuba baretse gucyura ingabo ziriya zaje nk'umusada cyangwa se nk'inyongera zije mu byimbo bya ngenzi zazo zari ziri hariya mu burasirazuba bwa Congo, ariko kandi ngo zari zije no gukorera mu ngata bariya bacancura abanyarumani bari bamaze gutaha. Tshiseke rero ukavuga ko uruzinduko rwe rwari kubwira Ramaphosa ati ndi guhura n'ibibazo runaka ariko waburetse gato nzaba nishyura. Twanabigarutseho mu buryo bw'ubusesenguzi. Noneho abasirikare babarirwa mu bihumbi 3 bigaragara ko nibo bari kwishyuza ndetse bateguza sandefu ko nitabishyura baziyambaza inkiko. Amakuru aravuga ko buri musirikare agomba guhabwa byibuze amarounds n'amafaranga ya Afurika y'Epfo arenga ibihumbi 600. Nuko ngo ni hagati y'ibihumbi 600 ndetse na miliyoni 5 ashobora no kwiyongeraho n'indishyi z'akababaro. Igisirikare cya Afurika y'Epfo rero kiravuga ko kiri mu nzira zo gushaka uko cyakemura ikibazo cy'ideni bari abasirikare bafitiwe bikiri mu maguru mashya, kubera ko ngo nabo ngo ni ikibazo bazi neza ko gihangayikishije cyane. Ubwo rero nk'uko babitangaza rwose ngo bari kubikoraho. Hanyuma amakuru kandi avuga ko mu nama 45 ya SADC yabereye muri Madagascar mu kwezi gushize kwa Kanama, uyu muryango wahaye Gasopo Congo cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Congo yanze kwishyura miliyoni 48 z'amadolari y'Amerika yari agenewe ubutumwa bwa DRC. Ni inama Perezida Felix Tshiseke yanze kwitabira nyuma yo kumenya ko ashobora kuyimwamo ijambo ndetse yanarihabwa akaba yamwarira kabisa hariya muri Madagascar. Bijyanye nyine umwambuzi gutinya kureba mu maso y'abamubaza impamvu atishyura abagomba kuba yishyura ababereyemo ideni hariya. Hanyuma nibyo ngibyo biravuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bamaze kwitahira. Ese biracurikiye umubano hagati ya Ramaphosa na Tshiseke waba ugiye kuba iyanga? Tubitegereze tubihanga amaso turebe ese biraza kuba bigenda bite. Munyemerere ariko ndumva nifuza kubwira amasezerano u Rwanda na Azerbaijan byasinyanye, ariko reka mbanze babwire urutonde rw'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi biganjemo abakoroneri bivuga ko batorotse igisirikare cy'u Burundi FDNB mu myaka 2 ishize. Babyaguranye gukusanya amakuru ariko tayari tuba twamaze kuyakabutsa nyuma yuko umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Nubwo abayobozi baterura ngo babivuge, bigaragara ko kuva mu mwaka 2023 ubwo Ndayishimiye yoherezaga abasirikare kurwanya umutwe twaje nkora M23 muri Repubulika Demokarasi ya Congo, kuva ku muto kugeza ku munini bose batashywe n'ubwoba n'igishika. Nyuma yo gutsindwa mu by'ukuri bikomeye mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi, aha ni muri Nord Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru rumvikana, hari abasirikare benshi b'u Burundi banze kongera kurwana. Bamwe batorotse igisirikare, abandi barirwa mu magana batabwa muri yombi, bafungirwa i Bujumbura ndetse n'ahandi bashinjwa kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Inyandiko zitandukanye z'ibyemezo byafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva tariki ya 2 Mutarama 2025 kugeza tariki ya 29 Kanama uyu mwaka ziragaragaza neza ko abofisiye barenga 30 batorotse igisirikare cy'u Burundi. Ibyo uyu mukuru w'igihugu rero yanabishingiyeho yemeza ko batakira abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero mu bofisiye batorotse igisirikare cy'u Burundi harimo abakuru 14 barimo 9 bo ku rwego rwa koroneri. Ndagira ngo mbabwire urutonde rwabo none hangaha. Barimo koroneri Nizigiyimana Pierre Claver, barimo Lieutenant Colonel Barikore Alexis, barimo Lieutenant Colonel Nindereye Angelus, harimo Lieutenant Colonel Nkurunziza Willy, Lieutenant Colonel Habarugira Diomede, harimo Lieutenant Colonel Ndikumagenge Apollinaire, Lieutenant Colonel Nahimana Dafroze, Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste na Lieutenant Colonel Hatungimana Philibert. Ngabi 9 rero n'abofisi 9
mu bofisiye aba nibo bari mu bofisiye batorotse igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 14 ariko ubwo icyenda muri bo nabangaba nyine mbabwiye. Hanyuma ibiro bya president w'u Burundi biragaragaza ko muri abo bofisiye bo ku rwego rwa koloneli uwanyuma wakuye mu gisirikare cy'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Nindereye Angelus wari ufite nimero imuranga cyangwa se nimero de matricule ni SS 0813 ni SS 0813. Uyu yakuye ku rutonde tariki 11 Kamena uyu mwaka 2025. Kamena mu kwezi kwa gatandatu, ku batabasha kuhita babyumva neza uno kwashize amezi abiri uyu nakuye ku rutonde. Hanyuma umukuru muri bo ni Colonel Nizigiyimana Pierre Claver yakuwe ku rutonde rw'igisirikare cya leta tariki 8 Mata 2025. we yari afite nimero imuranga ni SS 0274. Abofisiye bakuru rero bafite ipeti rya majoro bakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka ni Majoro Nkengurutse Melance wakuweho tariki 21 Gashyantare umwaka 2025. hari Majoro Nkeshimana Edi Germaine wakuweho tariki 19 Ugushyingo 2024. hari Majoro Ndizeye Ildefonse, Majoro Ntakabanyura Eric na Majoro Ntungwa nayo Alphonse wakuwemo tariki 16 Ukuboza 2023. Abasirikare bafite peti rya kapiteni batorotse igisirikare cy'u Burundi ni 13. ariko abantu bacu baze kutubwira niba bazi ko tube abantu bacu none ndavuga bo mu gihugu cy'u Burundi ntabwo haburu uwumva hari uwazi muri abasirikare mutange comment. Mu gihe abafite irya Lieutenant batorotse ari 4. Igitutu rero kuri President Ndayishimiye nk'ubwo ingabo z'u Burundi izirunze mu ntara Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu bice biri hafi ya Bujumbura nk'umujyi wa Uvira hamwe n'iza Congo, imitwe ya Wazalendo FDLR ndetse n'abandi mu myiteguro yo guhangana na M23. yaba rero iyo kubatera cyangwa se gusubiza inyuma ibitero bari kwitegura bo binabwiza. Turababwira kenshi uburyo deployment ziri gukorwa. M23 ntiryamye nayo kuko ikomeje kwaguka binyuze mu gutoza abarwanyi bashya kuko nk'ejo bundi tariki 14 zeri twabigarutseho yerekanye abarenga 2400 bari bamaze amezi 6 batozwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rucuru kandi ifite n'ibikoresho bihagije yambuye ihuro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 General Major Sultan Makenga tariki 2 Nzeri yagaragaje ko afite intego yo gufata indi miji ikomeye cyane muri Congo irimo Kalemi, Tanganyika n'indi kandi kugira ngo ibyo bishoboke bisaba gufata Uvira. Mu gihe abarwanyi ba M23 kandi bakwegura intwaro bafite nta kabuza intambara yafata intera itigeze ibaho cyangwa se yarigeze mu mateka kandi igitutu cyaba cyinshi ku ngabo z'u Burundi zifite ibindiro hariya hafi ya Bujumbura muri Uvira. Ingabo z'u Burundi zongeye kurushwa imbaraga na M23 zaba zisabwa guhungira i Bujumbura ariko zikaba zinategetswe gukomeza kurwanira muri Congo. Ni hahandi rero hakongera kumvikana inkuru z'abofisiye benshi batoroka nkuko byagenze mu myaka 2 ishize. Byumvikane ko witwa President Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye yicariye ikarayi ishyushye cyangwa se reka tuvuge tuti ari mu bibazo arageramiwe niko navuga. Reka noneho nkomoze ku makuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ku abazalendo ngo nabakunda igihugu kurusha abandi niko Tshiseke yabagize gutya arabita ariko bagiye kumugezayo. Urutugu rwakuze rurashaka gusumba ijosi arohereza abayobozi hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya nka Uvira bamagana murabizi bya General Gasita Olivier. Wazalendo baravuze bati rwose ntabwo uyu yatuyobora uyu kuba hawe inshingano zo kutuyobora hano ndetse bashinjwe n'ibijyanye n'ubutasi ntabwo bitureba icyo yakora cyose ntabwo cyatunyura. Uyu ni umuhemu n'umunyarwanda ni umunyamulenge uyu nguyu yagize atya yica bene wacu hariya Kindu muri Maniyema yadukojeje isoni yatugaraguje agati yaratugambaniye dutakaza umujyi wa Bukavu mbega bamwanga urunuka
ariko noneho ntabwo ari bo bari kurwanya gusa muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko iyi Wazalendo muri Mwenga na Shabunda ni muri Sud Kivu ngo barashaka kwirukana undi muyobozi wa regime y'ibihumbi 3336 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo yitwa Colonel Tshiseke. Uyu Tshiseke nawe ngo ni autoproclamé, iri peti ntabwo ari irye. Mu ibaruwa iyi mitwe yandikiye Perezida Felix Tshiseke bavuze bati noneho reka twandikire umugabo w'ikirenga, babwira Tshiseke iyi baruwa, muri baruwa Abazalendo barashinja Colonel Tshiseke gushyigikira indi mitwe bashinja ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Tshiseke kandi ashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Murhula alias Fokamayike. Uyu tumaze iminsi tumubabwira imirwano amazemo iminsi n'undi muyobozi w'Abazalendo hariya muri biriya bice bya Mwenga. Ndetse ntabwo ari byo gusa kuko uyu Tshiseke ashinjwa ntabwo ubufatanye bwe na Fokamayike ari ugutanga ibikoresho gusa ku Bazalendo bandi, ariko havugwamo no kunyereza amafaranga agera ku 48 by'amadolari y'Amerika byagenewe imitwe y'Abazalendo ikorera muri Mwenga ndetse na Shabunda. Iyi Shabunda nayo murabizi ko M23 ubwo yafatanye ibice byo muri Mwenga cyane cyane yananyurukiye hariya Shabunda ifata ikibuga cy'indege cyaho cya Uvira. Aha rero naho ubwoba ni bwose ku Bazalendo. Iyi baruwa ikabikurikiye imirwano ihanganishije Abazalendo, umutwe wa Wazalendo uyoborwa na Generali Malaika ndetse na Generali Nyakiriba tariki 17 Nzeri ishaka kugenzura centre ya Mwenga. Aha hapfuye Abazalendo bagera ku 8, abandi 16 barakomereka nk'uko amakuru andi imbere ahangaha abivuga. Mu ntangiriro za Nzeri imitwe ya Wazalendo ikorera muri teritwari ya Uvira nayo yari igaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasita Olivier yimurwa. Icyo gihe Wazalendo yagaragazaga ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri Uvira, M23 ishobora koroherwa no gufata umujyi wa Uvira kuko ngo ni umunyarwanda yagambana agatanga iki gice kikaba cyafatwa n'umwanzi kandi ariyo makiriro yabo ya mbere na nyuma nka coalition muri rusange hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma indi nkuru twagarukaho cyangwa se twababwiraho, ndababwira ku bijyanye n'igisirikare cya Congo. Iyi ariko twayivuzeho ku munsi w'ejo niba nibuka neza twayibabwiyeho, tubwira ko FARDC iri gusaba bahoze ari abasirikare bayo bari muri M23 kuyihunga bakayirasa, bavuga bati rwose ntabwo mukwiye kuba, ubwo ni byatangajwe na Makenga n'umuvugizi wa FARDC, avuga ati ntabwo mukwiye kuba mwahindukirana bene wanyu bashiki banyu bavandimwe banyu ngo mubarase mugambanire igihugu mwarahiriye cyangwa se cyababyaye kikabarira icyabonyeje ngo mwe mwakorana n'abanzi. Ubwo rero yatangaga ubutumwa nyuma y'uko mu minsi ishize twabwiye ibyo abasirikare bashya barenga 7,000 M23 yungutse ndetse bagiye kwifasha mu rugamba rwo gufata ibice nk'uko bigaragara ahangaha mu bice bitandukanye. Bari bamaze iminsi mu myitozo hariya mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bahabwa amahugurwa ni muri Rucuru, ariko ubwo abasirikare bakaba bati no tugiye gufatanya mu kuharanira impinduramatwara no gufata ibice. Ibi byose kandi bizakorwa barwana barasa ndetse birumvikana bahangana n'abo bahoze barwana kandi barwana ku ruhande rw'abo bahoze barwanya. Ni ibintu byumvikana cyane, ariko ikiri kuvugwa ahangaha uwitwa Makenga yavuze ati ubwo n'ubusabira hariya abasirikare ababwira ati ntimuha agaciro ibitangaza mwizezwa. Avuga ko ibyo M23 babwira ko bazagezwaho bazageranaho ari ibitangaza bizezwa, asa nk'ugaragaza ko biri kure nk'ukwezi, ahubwo avuga ko ngo uriya mutwe bihuje nawo ngo uzabakoresha nk'abacakara ngo barwanye abavandimwe babo n'abashiki babo ndetse ngo banangize inyungu zabo ndetse n'iz'igihugu cyabo muri rusange. Ibi nicyo nakwita nko kubagomora mu kinyarwanda cyiza. Yari yabwiye bari abasirikare ko ngo byaba ari amahano akomeye mu gihe baba batatiye indahiro yabo yo kutabangamira Repubulika ya Demokarasi ya Congo na rimwe no kutagambanira Congo cyangwa kwerekeza iminwa y'imbunda zabo ku gihugu cyababyaye ndetse n'abaturage bagenzi babo. Ati ibyo nibibaho rwose Repubulika n'ibisekuruza bizaza ntibizigera bibabarira na rimwe. Makenga yasabye abasirikare kandi gukora ibishoboka byose bakava mu maboko ya M23 agira ati bijyanye n'imibabaro mwahuye nayo ndetse n'ubwicanyi bukorwa n'abagenzi banyu b'ibyihebe bya AFC M23
nk'igitambo mukora ishoboka byose mu rwego rwo kongera guha igihugu urukundo. Avuga kandi ko bahawe amahirwe make yo kwerekeza imbunda ku mwanzi, abasezeranya ko rwose bazabikora, uzabikora azongera yinjire muri FARDC. Urwango muri abasirikare binjiye muri E23 uzarasa kuri E23 azaba yihiyongereye amahirwe yo kugaruka muri FARDC. Hanyuma ku makuru ari kuvuga mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, kandi reka turebera hamwe ibindi biri kugenda bitangazwa, ibiri kugenda abivugwa ndetse biri kugenda bikorwa muri rusange. Biravugwa ko muri Warikare, muri Walowa Yungu, ngo hari ikibazo cy'abanyeshuri kabisa batarajya ku mashuri y'umweru bibiri birashize muri groupe ya Walowa Yungu kubera ikibazo cy'umutekano ahangaha. Byifashe bite? Makuru yacu ari imbere, turaza kubaza imboni yacu ibijyanye na situation hano muri iyi groupe turaza kuba tubabwira uko byifashe, turabibijeje rwose. Hanyuma indi nkuru nababwira, reka mbabwire inkuru mu by'ukuri ivuga ko inkuru ivuga ku banyamulenge bari gutabariza mugenzi wabo washimuswe n'umusore w'imyaka nkuko mbibona ahangaha hari 28. Ku munsi w'ejo twabigarutse, ariko reka twongere mu rwego rwo gutambutsa ubu butumwa. Ni umusore w'umunyamulenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel, wari usanzwe akora akazi k'ubwungeri bw'inka cyangwa se k'ubushumba. Ni umushumba w'inka. Yaburiwe irengero rero nyuma yaho bimenyekanye ko yafatiwe inyunzu mu cyahoze cyitwa Katanga, afatwa n'abasirikare ba FARDC. Kuri ubwo umuryango we uramutabariza. Umwe mu batanze ubutumwa bumutabariza cyangwa se mu bamutabarije ni umwe wo mu muryango w'uyu Chance wafashwe n'ingabo za Congo n'abasirikare bo muri FARDC. Bugaragaza ko nyuma yaho bamenye ko yafashwe nta yandi makuru ye bongeye kumenya, kandi ko telefone ye iri kwitabwa n'abasirikare. Ubwo butumwa bumutabariza bugira buti: Chance Emmanuel yakoraga akazi ko kuragira inka ahitwa Kongolo. Ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe n'uko abandi babigenza, ariko ageze mu nzira afatwa n'abasirikare ba FARDC. Borongera buti aho yafatiwe ni Nyunzu. Akimara gufatwa yahamagaye mu muryango we abamenyesha ko afashwe. Ati gitangaje, nyuma yo twacishijemo nimero za nimero yaduhamagaje zitagwa n'abantu batubwira ko ari abasirikare ba leta y'Kinshasa mu gisirikare cya Congo FARDC. Umuryango we kandi uvuga ko utazi iyo uwabo yajyanywe, bityo ugatabaza abafitiye ububasha ugasaba abafitiye ububasha kumutabara. Muri ubwo butumwa kandi bumutabariza twahawe naho bagaragaza ko umuryango watswe ifaranga cyangwa se amafaranga kugira ngo barekure uyu Chance nkuko abenshi ariko babigenzerezwa. Ibyo gushimuta abanyamulenge baba muri Rugezi ni ibintu bikunze kuba cyane muri iki gihugu cya Congo. Igitangaje bikorwa n'abasirikare b'igihugu bakarengeye abaturage cyangwa se bakabarengeye, usanga aribo bafata gutya, babafata bunyago, nibo bafatiye mbere rero mu kubashimuta muri rusange. Ndetse kandi hari n'ubwo igisirikare cya Congo gikoresha imitwe yitwaje intwaro kubashimuta kabisa, ariko bikarangira bose bisanze mu mugambo umwe. Hanyuma bamwe mu banyekongo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamulenge bashimutiwe za Mwenga, Maniema, Fizi, Uvira n'ahandi. Ni ibikorwa rero bizwi ko byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye. Nk'uyu Chance Emmanuel washimuswe ku munsi w'ejo bundi kwa gatanu, twabwiye ko ari umuryango w'abasinzira bahariya b'abanyamulenge. Uyu rero ubwoko bw'abasinzira numwe bwoko numwe mu miryango igize ubwoko bw'abanyamulenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri iki gitondo cyo ku itariki ya 21 ukwezi ko n'ukwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025, ibintu byakomeye cyane. Situation yongeye gukomera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru hakaba harimo haragaragara ibidasanzwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo niho turi bwibande cyane, ariko murabizi neza yuko tuba turi mu makuru akomeye cyane ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo muri aka karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari.
AFCM 23 irashinja Kinshasa ubwicanyi kandi nanone inenga raporo za Human Rights Watch, ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri turabigarukaho 5 turaza kubabwira ko kandi muri Kivu y'Amajyepfo ibintu bimeze nabi cyane kugeza ubwo ubu tuvugana ahitwa Imwenga byongeye kudogera hagati ya AFCM 23 ndetse na Wazalendo ifatanyije na FARDC, abarundi, abacancuro n'abandi. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo kandi Wazalendo yakamejeje cyane, ubu tuvugana barimo barashaka ngo kwirukana undi mwofisiye wa FARDC, ibintu mu by'ukuri bishobora kuza gukurura umwuka mubi ukomeye cyane, aho umugabo witwa rwose Koloneli Chihutu Velo mu by'ukuri ibye navuga yuko rwose ari ibibazo bikomeye cyane, ndetse akaba ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane muri iyi Sud Kivu. Turaza kugaruka kandi nanone ku banyamurenge mu by'ukuri barimo baratabariza uwabo washimuswe n'abasirikare ba FARDC. Ese bimeze gute? Bamushimuse ryari? Bamushimutiye iki? Byagenze gute? Bigeze magingo aya. Turaza kugaruka kandi nanone kuri FARDC nanone yageneye ubutumwa bushaririye abasirikare bagaragaye barangije gusohoka cyangwa se bakoze harya babyita graduation, babyita pass out igisirikare cya M23. Ubu tuvugana bakaba bibereye mu mutwe wa M23 ndetse ari abasirikare ahubwo benda kujya gufata rwose igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kiyobowe na Tshiseke Chilombo. Mu gihe rero mu by'ukuri Alliance Fleuve Congo yarangije kubinjiza neza mu gisirikare nyine cy'impinduramatwara. Turaza kugaruka kandi ku makuru akomeje kugenda avugwa mu Barundi mu bihe bitandukanye, mu by'ukuri cyane abarundi bari mu misozi miremire y'Umurenge bakaba bagaragaza neza yuko mu by'ukuri ngo bashaka kwataka bikomeye cyane twirwanaho na M23, ibintu bishobora kuza gutuma nanone abaturage bo muri ibi bice bakomeza kwivumbura ndetse no kugaragaza agahinda gakomeye cyane, kuko ngo bafite ubwoba bw'intambara. Ku mupaka wa Kavimvira bimeze gute? Bimeze gute mu kibaya cya Ruzizi? Bimeze gute kuva Kamanyora kumanuka kwinjira neza mu gace ko muri hano muri Uvira? Bimeze gute mu by'ukuri? Nyamara ariko kandi turaza no kugaruka mu yandi makuru agiye atandukanye ya politike na diplomasi n'ubundi cyane kwakomeje mu by'ukuri kwibazwa uko witwa Labani yemeye ngo kujya mu Burundi mbere yo gushimutwa n'ubutasi. Inkuru rero mu by'ukuri yimvaho kuri iyi nkuru tukaba twayimenye, ariko kandi ndaza no kubabwira yuko ubu ibintu bimeze neza hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Azerbaijan rwose, aho perezida w'u Rwanda yaganiriye mu muhezo na Ilham Aliyev wa ibi bihugu biba bifite amazina akomeye, cyane rwose. Hari igihe uyasoma ukumva neza arakujabutse. Nibiza kudukundira rero turabigarukaho 5 kandi nanone turagenda tujya no mu yandi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yacu munyemerere tuyatangirire mu by'ukuri mu bice abanyamurenge nako ako ni n'abanyamurenge nabo bamerewe nabi. Ibice mu by'ukuri Abazalendo batangiye kugaragaza yuko bashaka kwirukana abandi bantu batandukanye, harimo cyane ngo umujenerali mu by'ukuri bakamukurikiza generali rwose Gasita.
ni imitwe yitwaje intwaro ikorera muri teritwari ya Mwenga muri Shabunda ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ishaka rero mu by'ukuri ngo kwirukana umuyobozi wa rejima y'ibihumbi 3666 336 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo witwa Colonel Chigutu Vera. Mu ibaruwa rero iyi mitwe yandikiye Perezida Felix Antoine Tshiseke Chilombo yashinjije Colonel Chigutu gushyigikira rwose ngo indi mitwe yitwaje intwaro bashinza ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel kandi Chigutu ngo anashinzwa kwifatanya na Albert Kasha Muhula alias Foka Mike ni kunyereza rero ngo ibihumbi bigera kuri 48 by'amadolari byagenewe imitwe ya Wazalendo ikorera muri Mwenga ndetse na Shabunda. Imitwe ya Wazalendo kandi nanone yamenyesheje Perezida Tshiseke ko akwiriye gusimbuza Colonel Chigutu undi mwofisiye uyobora rejima ya 336 ifite icyicaro gikuru hano muri Mwenga. Iyi baruwa kandi rero ikaba ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe wa Wazalendo uyoborwa na Generali Marayika ndetse na Generali Kanyakiriba tariki ya 17 ndetse na 18 Nzeri, ishaka rero mu by'ukuri ngo kugenzura santere ya Mwenga hafi abantu 8 rero ngo bakaba barahasize ubuzima. Mu ntangiriro rero kandi nanone Zanzeri imitwe ya Wazalendo ikorera muri teritwari ya Uvira nayo n'ubundi yagize gutya irigaragambya isaba ko ubuyobozi cyangwa se umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Olivier Gasita yimurwa. Icyo gihe rero Wazalendo yagaragazaga ko mu by'ukuri ngo Brigadier General Gasita yaguma muri Uvira. M23 ishobora none ngo mu by'ukuri koroherwa no gufata uyu mujyi kuko rwose ngo ni umunyarwanda, bivuze ngo bamwitaga neza umugambanyi. Ibintu rero mu by'ukuri bikomeje kugenda bidogera ku rwego rwo hejuru. Ese bimeze gute? Niyo mirwano yabereye muri ibi bice ngo nayo tuyigarukeho. Byadogereye Imwenga FARDC na Wazalendo bongeye gusubiranamo ku rwego rwo hejuru ndetse bararasana bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni Mwenga ngo byongeye kudogera hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko abarwanyi bahuriye mu kiswe Wazalendo bamaganye rwose ngo ubuyobozi wa FARDC muri icyo gice, bavuga yuko agomba guhita asimburwa. Nibyo nakubwiraga rero, ibi byanatumye habaye imirwano ikomeye cyane ndetse mu ijoro ryakeye Wazalendo ikaba yishwemo 2 ndetse bakaba bishwe barashwe. Mwenga kandi ahangaha n'ubundi harasiwe abandi basirikare ba FARDC bagera kuri 3, umwe arapfa abandi barakomereka. Biragaragara neza rero yuko ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri, aho bivugwa yuko iyi mitwe cyangwa se izi mpande zombi zikomeje kugenda zifatanya no kurwanya umutwe wa M23. Ubu ngo batangiye no kwamburana ibikoresho. Ibintu rero mu by'ukuri wavuga yuko biteye ubwoba ku ruhande rumwe, kuko abangaba uburyo mu by'ukuri bakabaye bahuza siko bahuza na gatoya. Reka dusimbukire mu Banyamurenge rero mu by'ukuri batabariza wabo ngo washimuswe n'abasirikare ba FARDC
ibintu bifite aho biguriye neza neza n'intambara karabutaka irimo irategurwa n'abasirikare b'u Burundi muri ibi bice byo mu misozi miremire y'umurenge, bikaba bigaragaza neza yuko kandi mu by'ukuri ibibaho byose birimo birategura neza neza kumaraho abanyamurenge. Umusore w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel wari usanzwe akorera akazi k'ubwungeri bw'inka cya sushumba bw'inka yaburiwe irengero nyuma yaho rero ngo bimenyekanye yuko yafatiwe inyuzwa mu cyahoze cyitwa Katanga ndetse n'abasirikare ba FARDC akaba aribo bayijyanye. Kuri ubwo rero ngo umuryango we uramutabariza. Ubutumwa bwa MCN dukesha inkuru rero kandi nanone bavuga yuko ngo umwe muri uwo muryango wa Chance wafashwe n'abasirikare ba FARDC bagaragaza ko nyuma yaho rwose bamenye ko ngo yafashwe nta yandi makuru ye mu by'ukuri ngo yongeye kuboneka. Kumenya rero tuvuga n'aho aherereye biragoye cyane kandi ngo telefone ye iri kwitabwa n'abasirikare. Ubwo butumwa rero bukaba rwose mu butabarize bwabwo bugira buti Chance Emmanuel yakoraga akazi ko kuragira inka ahantu hitwa Kongoro. Ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe n'uko abandi babigenza, ariko ageze mu nzira afatwa n'abasirikare ba FARDC. Bongeyeho bati aho yafatiwe ni Nyunzu. Akimara kandi nanone gufatwa yahamagaye abo mu muryango we nyine abamenyesha yuko afashwe. Igitangaje kandi nyuma twacishijemo za nimero yaduhamagaje ngo zitabwa n'abantu batubwira ko ari abasirikare ba leta ya Kinshasa. Uru muryango rero mu by'ukuri we uvuga yuko rwose ngo utazi iyo uwabo yajyanwe, bityo rero agaragaza yuko mu by'ukuri abafitiye ububasha ku ntambara ngo ibintu mu by'ukuri bishobora kuba birimo bigenda bijya mu buryo. Muri ubwo butumwa kandi nanone bumutabariza ati twahawe naho bugaragaza ko umuryango watswe ifaranga kugira ngo barekure Chance, nk'uko rero mu by'ukuri abenshi ariko barimo barabigenzwa. Nka rero ibintu rero bikaba bikomeye cyane, bigaragara neza ko situwasiyo ngaha itoroshye habe na gatoya. Ishimutwa ry'abantu rikomeje kugenda rifata intera ku rwego rwo hejuru, ibintu bishobora no kuza guteza impungenge ku rwego rwo hejuru mu by'ukuri, bitewe n'uko bigaragara neza rwose ko ikibazo cyarangije kuba agatereranzamba ku rwego rwo hejuru. Reka tugaruke kuri FARDC. Ubu tuvuga ikomeje kugenda ivuga yuko mu by'ukuri rero ngo 23 iyifitiye abasirikare bayo igomba kubahereza. Ni ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwagaragaje yuko rwose bwashenguwe bikomeye cyane no kubona abasirikare b'iki gihugu bemera kwiyunga ku mutwe witwaje intwaro wa 23. Ni tariki ya 14 Nzeri 2025 M23 yungutse abarwanyi bashya barenga 2400 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Harimo kandi nanone abakoze mu gisirikare cya leta
na wazalendo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wa guverinoma ya DRC Patrick Muyaya tariki ya 17 Nzeri 2025 yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko kwinjiza abasirikare ba leta muri M23 bihabanye na gahunda y'amahoro yatangijwe na Qatar. Muri urwo rwego rero ngo kugaragaza ko ibyo M23 yakoze bidakwiriye, Muyaya yavuze yuko rwose ngo mu barwanyi bashya baherutse kwiyungaho harimo abana, imfungwa ndetse n'abasirikare ba leta badashobora kwemera kujya muri iyi mitwe. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ya 23 rwose ngo ushinzwe ubukungu n'imari Fred Kaniki Rukema aherutse nanone ngo gusobanurira umushakashatsi Dr. Bojan Koribrey ko mu by'ukuri ngo mu barwanyi bashya rwose ngo baherutse kwinjira kuri M23 harimo abemeye kujya mu myitozo ubwo umujyi wa Goma wafatwaga muri Mutarama. Ati twebwe twabwiye abashaka kwitabira ko bazajya irumangabo, abantu basimbukiye mu makamyo bajya Rumangabo. Abagiye nanone ngo mu bigo bya MONUSCO ngo nabo twabohereje Kinshasa, twerereje abantu bagera ku 1,359 Kinshasa. Birumvikana ko mu by'ukuri ahangaha bariye umwanda niko navuga, bakomeza kugenda bagaragaza ko batishimiye habe na gatoya ibijyanye n'ukuntu M23 yaba yarigaruriye ibi bice, ndetse yamara kwigarurira ibi bice igafata abasirikare babikoreragaho, ndetse kandi bakaba barimo batangira kuvuga uko ibintu byifashe. Situation rero mu by'ukuri irakomeye cyane. Icyo dusabwa no gukomeza gukurikiranira amakuru 5/5 hafi, ndetse yewe gukanda subscribe nicyo kintu cya mbere uba ugomba gukora hasi hejuru. Amakuru ni menshi ariko reka twerekeze muri Uvira, tukubwira yuko Uvira uyu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo kugeza magingo aya ngaya situation rwose ikomeje kukomerana cyane. Ibintu rero mu by'ukuri bishobora kuza guteza nanone ikibazo gikomeye cyane. Icyo dusabwa no gukomeza kubana 5 ku kandi. Uvira rero kuko yarimo mbibabwira, ari umugabo mu by'ukuri ukomeje kugenda yigira akara kajyahe. Ni umurundi bivugwa neza yuko uri gukora deal karabutaka ngo zibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Bigaragara neza yuko rero harimo hagenda haba intambara ikomeye cyane, ndetse ibibazo bikomeye bikaba bikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi wazalendo nayo ngo ikomeje kuhakorera amahano akomeye cyane, ibintu biteje impungenge. Abaturage babo bakaba bari guhunga, ndetse bamwe ngo berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Yes, hanyuma abakuru y'ibijyanye n'amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'igihugu cya Azerbaijan nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Kagame muri kiriya gihugu, n'amasezerano mu by'ukuri agera kuri 5. Ngira ngo mbabwire guverinoma y'u Rwanda n'iya Azerbaijan kuri 20 Nzeri 2025 zagiranye amasezerano 5 y'ubufatanye mu buhinzi, uburezi, serivisi z'itumanaho ryifashishwa mu kirere, ubucuruzi n'imitangire ya serivisi. N'amasezerano y'ubufatanye mu itumanaho ryo mu kirere, mu burezi no mu buhinzi yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'itumanaho
General Retired James Kabarebe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Azerbaijan yitwa Ceyhun Bayramov ari bufatanye mu mitangire ya serivisi no mu bukungu yashyizweho umukono na Ambasaderi wa Azerbaijan ku Rwanda yitwa Ruslan Nasibov n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Juliana Kangeri Muganza. Perezida Paul Kagame na mugenzi we uyobora Azerbaijan yitwa Ilham Aliyev abakurikiye isinywa ry'aya masezerano bagaragaza ko bazakomeza gushimangira umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame yabwiye Aliyev wa Azerbaijan ko u Rwanda ruzakora ibishoboka byose kugira ngo ayo masezerano atange umusaruro yitezweho. Ati bwana Perezida na mumenye ko mufite inshuti muri Afurika mu Rwanda, bityo rero dushaka gukoresha aya mahirwe y'ubufatanye n'ubucuti bwacu hagati yawe nanjye n'ibihugu bibiri kugira ngo twihute tugana ku iterambere. Perezida Aliyev yagaragaje ko u Rwanda na Azerbaijan ari inshuti nziza kandi ko yishimiye ko umubano w'ibihugu byombi watangiye mu mwaka wa 2017 ushingiye ku musaruro. Ati nishimiye ko mu myaka ya vuba umubano wacu washingiye ku musaruro. Ati hari intumwa zitandukanye zavuye muri Azerbaijan zisura u Rwanda. Mu mwaka ushize itsinda ry'umuryango Eidal Aliyev Foundation ryasuye u Rwanda, kandi bwana Perezida bashimira kuba mwarakiriye Perezida w'uyu muryango Leila Aliyeva. Perezida wa uyu Aliyev wa Azerbaijan yavuze ko yasuzumye amakuru asanga muri Azerbaijan hari umunyeshuri umwe w'umunyarwanda, agaragaza ko ibihugu byombi bikwiye gushyira imbaraga mu burezi kugira ngo abanyarwanda benshi bajye kwiga hariya i Baku muri Azerbaijan. Ati ntekereza ko hari icyo dukwiye kwibandaho mu bufatanye bwacu. Narebye amakuru ubwo Perezida yaragiye kudusura nsanga umunyeshuri umwe waturutse mu Rwanda ari we wiga muri Azerbaijan. Ntekereza ko twakwifatanya mu kongera umubare w'abanyeshuri biri muri gahunda ya buruse ya leta ya Azerbaijan. Aliyev agaragaje ko muri Azerbaijan hari ikigo cyitwa Asan gifasha mu mitangire inoze ya serivisi, bityo ko igihugu cye cyiteguye guha u Rwanda ubufasha tekinike no mu bijyanye n'imari kugira ngo narwo rutangize ikimeze nkacyo. Perezida Kagame yatangaje ko yiteguye gusura Asan kugira ngo asobanukirwe imikorere yayo ndetse ko ashingiye ku buhamya yahawe hari byinshi u Rwanda rwayungukiraho. Ati niteguye gusura uburyo bw'ibitangire ya serivisi Azerbaijan yashyizeho. Dufite byinshi dushobora kungukira mu mikorere ya Asan. Nabwiwe ko bushimishije atari ku buryo igaragara ahubwo ku byo yagezeho no ku byo igeze ku baturage b'iki gihugu. Hanyuma rero nyuma y'isinywa ry'aya masezerano n'iki kiganiro, Perezida Kagame yasuye Asan, ubuyobozi bw'iki kigo na Juliana Kangeri Muganza wa RDB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu gushyiraho uburyo bwo gutanga serivisi zisumbuyeho. Hanyuma mu karere inkuru twavuga iraturuka mu gihugu cya Sudani ku bitero bya RSF. Rero ko muri Sudani abaturage barenga 70 baguye mu gitero cya RSF, ni gitero yagabye muri El Fashel. Abaturage barenga 70 nibo baguye muri ibitero bya drone umutwe wa RSF cyangwa se Rapid Support Force uhanganye n'ingabo za leta wagabye ku musigiti wo mu gace ka El Fashel muri Sudani. Uyu mutwe wagabye ibi bitero ku 19 Nzeri 2025 ku musigiti wa Al Safia nk'uko ingabo za leta zabitangaje. Ziti uyu mutwe wakoze icyaha kibi cyane cyo kurasa ku bantu bari gusenga mu gitondo ku musigiti wa Al Safia, byatumye abagera kuri 75 bahasiga ubuzima. Aka gace ka Al Fashel niko gasigayemo ibikorwa by'uyu mutwe cyane, ndetse ugenda ugerageza gufata ibindi bice bindi wambuwe n'ingabo za leta, bituma ubuzima bw'abaturage buharenganira.
Raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu OHCHR ivuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongereye muri iki gihugu ndetse ko nta cyizere cy'uko bizagabanyuka. Iyi raporo kandi igaragaza ko mu mwaka wa 2025 hamaze gupfa abaturage 3384 kandi bicanwa ubugome ndengakamere burimo kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ivangura rishingiye ku myemerere n'ibindi. Rero ngo bavugagaho ibitero bya drone ndetse n'ibindi nk'uko umuyobozi wa OHCHR yabivuze. Hanyuma ati amakimbirane muri Sudani yaribagiranye. Ndizera ko raporo y'ibiro byacu yongera kwibutsa ibikorwa by'ubugome n'ibyaha bikabije birimo iby'intambara biri kubera muri iki gihugu. Kuva iyi ntambara yatangira muri 2023 abaturage benshi bahasize ubuzima ndetse abarenga miliyoni 12 bakuwe mu byabo nk'uko amakuru arahangaha abivuga. Hanyuma indi nkuru twababwira iraturuka mu gihugu cya Malawi. Polisi yo muri Malawi yataye muri yombi abantu bagera ku 8 bashinzwe kubarura amajwi mu matora rusange yaherutse kuba muri iki gihugu. Umuyobozi mukuru wa polisi muri Malawi yitwa Marlene Yolamu yavuze ko abakekwa bari bashinzwe kubarura amajwi bafashwe bagerageza guhindura imibare y'ibizayavamo. Biteganyijwe ko ibyavuye mu matora bizatangazwa ku itariki 23 Nzeri 2025. Amatora yo mu mwaka wa 2019 muri Malawi yagaragayemo inenge nyinshi bituma urukiko rutesha agaciro insinzi ya Bingu wa Mutalika. Mu matora yabaye ku 16 Nzeri 2025 komisiyo y'amatora yasabwe kwitondera ibintu byose bishobora gutuma amatora agenda nabi. Amakuru avuga ko kuri ubu Mutalika ariwe uri imbere mu majwi mu gihe Lazarus Chakwera ari ku butegetsi akaba ari ku mwanya wa kabiri. Muri Malawi kandi mu gihe nta mukandida ugize amajwi 50% habaho gutora hagati ya babiri barushije abandi. Magingo ya Lazarus Chakwera n'ishyaka rye bamaze kugaragariza komisiyo y'amatora ko ibitagenze neza mu matora ariko kandi ngo ntibatangaje ibibazo nyakuri babonyemo. Mu by'ukuri batangaje ko hari bitaragenze neza mu matora ariko ntibatangaza ibibazo nyakuri babonyemo, niba ari ukwibwa amajwi, niba ari imbogamizi ku batora, wenda bikaba byarashobotse ko hari abatabasha kugera mu byumba by'itora. Ntabwo iri shyaka rya Lazarus Chakwera usanzwe ku butegetsi rigeze clarifying ngo rivuge ibyo ari byo. Gusa impamvu mbabwiye inkuru ituruka muri Malawi kabisa, murabizi ko Malawi twatangiye tuvuga icyurwa ry'ingabo za Afrika y'Epfo ziri hariya muri Congo ariko zagiyeho kuri personal agreement hagati ya Perezida Cyril Ramaphosa ndetse na Tshiseke Felix Antoine Perezida Congo. Kandi murabizi ko Malawi nayo yari yaroheje abasirikare muri Burasirazuba bwa Congo bari mu butumwa bwa Sami DRC bwa SADC hariya buzwi nka Sami DRC mu Burasirazuba bwa Congo. Hanyuma indi nkuru twakomoza ahubwo tunyarukire hakurya y'inyanja ngari atubwire naho amakuru ari guturukayo. Reka mbabwire ko kuri ubu cyangwa se maginga ya Amerika yongeye kurasa ubwato. Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kurasa ubwato bwaturutse muri Venezuela. Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ingabo ze zongeye kurasa ubwato bw'abanya-Venezuela bwari butwaye ibiyobyabwenge bugapfiramo abantu 3. Ibi yabitangaje ku ya 19 2025 ku ya 19 Nzeri, avuga ko ubwo bwato yategetse ko buraswa nyuma yuko ubutasi bw'iki gihugu bwemeje ko ubu bwato bwari butwaye ibiyobyabwenge. Ati ubuyobozi bwemeje ko ubwato bwari butwaye ibiyobyabwenge ndetse buri guca mu nzira imenyerewe gucishwamo ibiyobyabwenge bwerekeza muri Amerika. Iki gitero kibaye cya gatatu Amerika igabye ku mato yo mu nyanja ya Caribbean
ya Karayibe ivuga ko rwose bwari butwaye ibiyobyabwenge aho bibiri byabanje byishe abagera kuri 14. Hanyuma Trump akoresheje urubuga rwe rwa Truth Social yagaragaje amashusho y'ubwo bwato buri gushya avuga ati rwose muhagarike gucuruza fentanyl n'ibiyobyabwenge, ibi ni ibiyobyabwenge muri Amerika no gukora ibikorwa by'iterabwoba ku banyamerika. Trump yashinje kenshi Venezuela kuba indiri ibiyobyabwenge bicuruzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse avuga ko rwose perezida w'iki gihugu Nicolas Maduro nawe acuruza ibiyobyabwenge, aho yashyizeho igihembo cya miliyoni 50 z'amadolari ku muntu uzafata uyu mugabo cyangwa akagira uruhare mu gutuma afatwa. Ku rundi ruhande, Maduro avuga ko ibyo bitero bya Amerika ari ubushotoranyi ndetse ko nabo bagiye gutangira kwirwanaho ibishobora gukurura intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Venezuela. Hanyuma indi nkuru twagarukaho tutarava kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yasinye iteka risaba abanyamahanga bahabwa visa kubera ubumenyi bwihariye cyangwa impano ko bazajya bishyura ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika buri mwaka bidakuye ho umuntu ushobora kutayihabwa nubwo yaba yarishyuye. Ni visa izwi nka H-1B ihabwa abanyamahanga bafite ubumenyi bwihariye mu nzego z'ikoranabuhanga, uburezi, ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi bisaba ubumenyi buhambaye. Umukoresha niwe uyisaba mu izina ry'umukozi. Iteka Trump yasinye rigaragaza ko iyi gahunda yakoreshejwe nabi. Abayishyigikiye bavuga ko rwose ituma Amerika ibona abakozi b'intoranywa bafite ubushobozi, mu gihe abayinenga basanga ituma abanyamerika batabona akazi keza. Iteka rizatangira kubahirizwa ku ya 21 Nzeri, ni kuri ya 21 Nzeri, rirareba ubusabe bw'abakozi bashya, ariko abakoresha bazasabwa kwishyura byibuze ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika ku bakozi babo bazaba barangije imyaka 6 itangwa n'iyi visa. Minisitiri w'ubucuruzi wa Amerika yitwa Howard Lutnick agira ati ikigo kigomba gufata icyemezo niba uyu muntu bikenewe ko yajya yishyurirwa ibihumbi 100 by'amadolari buri mwaka ahabwa guverinoma cyangwa bagataha akazi kagahabwa abanyamerika. Kuva mu mwaka wa 2004 buri mwaka abantu basabirwa visa ya H-1B ni ibihumbi 85. Ibigo byakira abakozi benshi binyuze muri iyi gahunda harimo Amazon, harimo Tata, hari Microsoft, harimo Meta, harimo Apple ndetse na Google. Hanyuma indi nkuru twakomozaho ni inkuru y'ibitero bivugwa ko Uburusiya bwagabye bukoresheje drone. Ni igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyatangaje ko Uburusiya bwagabye ibitero bya drone 619. Ni ibitero perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko byahitanye abantu 3 bikomeretsa abandi bagera kuri 30. Zelensky yavuze ko ibi bitero bikomeye byagabwe mu ijoro ryo ku itariki 19 rishyira ya 20 Nzeri 2025 bigamije gutera ubwoba abasivile no gusenya ibikorwa remezo byabo. Uburusiya ngo bwakoresheje intwaro zisanzwe zimenyerewe guhamya igipimo, ndetse hari hagambiriwe no gusenya inganda za gisirikare za Ukraine. Uburusiya kandi nabwo bwatangaje ko ibitero byagabwe na Ukraine mu ntara ya Samara byahitanye abantu 4. Ukraine yavuze ko yanarashe ku nganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli zo mu bice bya Samara ndetse na Saratov mu Burusiya. Zelensky yavuze ko Uburusiya bwarashe ibisasu mu bice bya Dniprovsk, Mykolaiv, hari Chernihiv ndetse na Zaporizhia ndetse na Poltava, Kiev, Odessa, Sumy ndetse na Kharkiv. Ati ni ibitero byagabwe mu bice bituwe cyane no ku bikorwa remezo by'abaturage. Ukraine muri iyi minsi yarahiriye gusenya inganda z'Uburusiya
zitunganya ibikomoka kuri petroli ndetse no kuzitunganya ibintu bitandukanye. Abi Kiev bavuga ko rwose ari bwo buryo bwo guca intege abi Moscow kuko izo nganda zigira uruhare mu gukomeza intambara imaze imyaka irenga 3 hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi kandi bikomeje gutana mu mitwe mu gihe hakomeje kugeragezwa uburyo bwo guhagarika intambara bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza mukuru. Zelensky aherutse gutangaza ko mu cyumweru gitaha azahura na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo azaba yitabiriye inteko rusange ya Loni izabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ndakubwira ko reka mbwire ko ubwo turagana ku musozo, hari ibitero by'ikoranabuhanga byagabwe ku ikoranabuhanga ry'ibibuga by'indege rifasha abagenzi kwiyandikisha mbere yo kwinjira mu ndege no kureba amatike n'ibindi byatumye ingendo zimwe zisubikwa, izindi zirakererwa i Londres, i Bruxelles ndetse ni Frankfurt. Ni ukuvuga ngo ni mu Bwongereza, ni mu Bubiligi ndetse no mu Budage. Ibi bitero byagize ingaruka ku ngendo zikorerwa ku kibuga cy'indege cya Heathrow ni mu Bwongereza, aho zimwe zatinze izindi zisubikwa kuri 20 Nzeri 2025. Reuters yanditse ko ikigo cya Collins Aerospace gitanga serivisi z'ikoranabuhanga ku bibuga by'indege bikomeye hirya no hino ku isi cyagabweho ibitero bituma bamwe bemeza ko hari ingendo ziza gukererwa. Ibibuga by'indege bya Brussels na Berlin nabyo byagizweho ingaruka nk'uko amakuru araha bivuga. Bikateganyijwe ko rero ahakoreshwaga ikoranabuhanga bashobora kujya basuzuma ibyangombwa mu buryo busanzwe. Abagenzi bari bafite amatike y'indege yo ku 20 Nzeri bagombaga guhagurukira ku bibuga by'indege byagizweho izi ngaruka twabwiye, basabwe kubanza kubaza niba ingendo zabo zitahagaritswe cyangwa ngo zigizwe inyuma. Ngaya nguko rero reka mu by'ukuri tubashimire cyane bakunzi bacu kabisa, twabanye kuvuga no tabire kugira ku banyuma. Iyi ni KTV News, nge ndi Fagika Yinamora. Hanyuma ariko ubutumwa nagenera bifuza kwamamaza nuko amarembo afunguye, nuko ibiciro byakubiswe ishoka, twandikiye kuri nimero 0788432217 tugutumikire. Nshimire mwese mwabanye natwe.